I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess. F'diskors quddiem 10 Downing Street, Keir Starmer irriżenja mill-kariga ta' Prim Ministru mexej tal-Partit Laburista Ingliż. Fl-aħħar ġimgħat Starmer kienet iħabbat wiċċu ma' pressjoni kbira biex jirriżenja minn Prim Ministru Ingliż. It-tnejn filgħodu qal li l-partit immexxi minnu ilu jsaqsi jekk hux l-ideali biex imexxih għall-elezzjoni ġenerali li jmiss u sostna li sema' tweġiba għal din il-mistoqsija. Keir Starmer qal li kull deċiżjoni li ħa kemm dan Prim Ministru kienet imnebħa u mibnija fuq il-fatt li poġġa lil pajjiżu li tant iħobb fl-ewwel post. Ir-riżenja tiegħu waslet ftit jiem qabel ma kien se jagħlaq sentejn fil-kariga. Emozzjonat, Starmer irringrazzja lil martu Victoria u ddeskrivija bħala l-blata tiegħu u qal li jrid ikun l-aqwa missiera l uliedu. Keir Starmer qal li se jibqa' fil-kariga sakemm il-Partit Laburista jagħżel mexxej ieħor u dwar dan talab lill-partit biex jara li dan iseħħ qabel jerġa' jibda jiltaqa' l-Parlament Ingliż f'Settembru li ġej. I will also give my successor my full and unequivocal support, knowing that they will inherit a Britain that is far stronger and fairer than the one I inherited 2 years ago, better prepared for the challenges ahead and better able to ensure the Labour Party secures a second term in office. Ftit ħin wara li riżenja Keir Starmer, Andy Burnham ħabbar li se jikkontesta l-kariga. Illum stess Burnham ħal ġurament bħala membru parlamentari għal Makerfield wara li rebaħ elezzjoni każwali l-ġimgħa li għaddiet. F'każ li ma jiġix ikkontestat, Burnham mistenni jkun is-seba' Prim Ministru Ingliż fl-aħħar 10 snin.